Lijepotari moj, danas radim jedan poseban video za jednu gospođu Anitu koja me molila u mailu da joj pokažem kako će ona promijeniti ventil od vodokotlića. Da je kupila novi, da bi ona sad htjela promijeniti, da nije nikad radila, pa ako mogu da joj pokažem kako će to napraviti. I sad ćemo mi, promijenit ću ga tu kod sebe i tako da će ona vidjeti. A i vi ostali koji niste to nikad radili, nije problem, ali ako je prvi put, može biti. I zato ako vas zanima kako ćemo to napraviti, ostanite na video, pokazat ću vam kako. A sve što vam treba za tu jednostavnu operaciju, novi ventil, može biti ovakav ili neki sličan, nije bitno. Jedna ova obložena guma koja spaja ventil i tamo vodokotlić, da možete pustiti vodu i zatvoriti po potrebi. I jedna klišta papagajka. Ako nemate, dobro će poslužiti i ove obične kombinirke. A najbolje ovako jedne prave vodoinstalaterske. Jer nekad kad se dirate u tu vodu, onda morate biti na sve spremni. To su stare cijevi, ovih to se ne dira godinama. I svašta je moguće u svakom momentu. Znači uvijek morate biti spremni. I na kraju vam treba ova jedna teflonska traka koju ćete kupiti isto tamo gdje je ventil. Ovo košta 5-6 kuna. 10 maksimalno i to se ovako poslije zamota malo oko ovoga. I onda kad se stavi ova cijev, onda to ne propušta vodu. I sad idemo na poziciju i pokazat ću vam kako se to radi uživo. Prvo i osnovno je zatvoriti vodu. Kada ovo budemo skidali, ovaj ventil, da ne bi voda štrcala na sve strane. Znači moramo negdje naći po WC-u gdje je glavni ventil. U ovom slučaju se nalazi tamo, odmah iza školjke. I njega moramo zatvoriti. A vama, gospođa Anita, ne znam, potražite ga tu divan je negdje po kući. Može biti sakriven u zidu i negdje ovako iza ovih limenih stvari, kutija. Može biti negdje u kutiji, a može biti ovako da se vidi. Onda lijepo ovo jednostavno odvrnete ovako prema lijevo, na ovu stranu, s ove cijevi i zavrnete ventil. Ako nema ovoga, onda lijepo upotrijebite ona klišta, pa malo s klištima dotegnete. Evo, sad voda ne ide, ne bi trebala ići. I sad ćemo probati, da vidimo smo li dobro to napravili. Jesmo, evo, vode nema. I sad možemo nastaviti, možemo skinuti ventil. A prije skidanja ventila moramo skinuti ove dvije matice da možemo skinuti ovu cijev i onda da možemo osloboditi ventil. A cijev se skida jednostavno, ako ne može rukom, onda jednostavno malo otpustiti. Znači samo pinkicu, to nije stegnuto ništa previše, tako nemojte ni vi kad budete stavili, jednostavno samo malo da se može skinuti. I odvidati isto tako ovu drugu stranu. Malo u desno. Ubiće me čistačica, ona je se očistila. A ja ću reći da je kriva gospođa Anita. Tu malo ima vode unutra. Ćemo mi to nešto strašno, to će isklapiti. I kad budete kupovali ovu novu cijev, preporuka da je kupite novu kad već minjate ventil. Onda obavezno da vam budu ove dvije ženske koje se navidavaju na ove muške, tako da ne bi kupili one za bojlere koja zna biti jedna muška i jedna ženska. Znači ove dvije ženske. Sad zavisi koliko vam treba dužine, ima kraći, ima duži, može se i nastaviti. Tako da vodite računa, ne znam gdje je vama doma špina postavljena ili blizu, daleko, ali evo, to je znači taj sustav. I sad idemo skinuti špinu. A za skinuti špinu ili ventil trebaju nam ovako jedne papagajke koje ćete staviti, jer nemate dio uvati za ovo, jer ovo može puknuti lako, ovo je plastika, ovo je ništa, znači malo tu ispod, malo ispod ovih navoja, da ne oštetite ove navoje kad budete stiskali i vrtili, a za svaki slučaj možete staviti malo papira, preduplati ovako WC papir i onda staviti preko špine, preko ovih navoja i onda klište, tako da ne oštetite navoja, pošto sad nećete ništa vidjeti
ja moram skinuti papir, ajmo reći da je papir tu. I onda jednostavno ovako malo stisniti i okrenuti suprotno od kazaljke na satu. Znači, zavisi koja konjina je to stezala. Prvi onaj pokret je najvažniji. Sad kad ste to uspjeli napraviti, to je gotovo, to je već odvidano. I sad samo vrtiti dok se špina ne skine. Evo ga. Sad već ide. Sad već ide lagano. I to je to. Uzmete novoga. Uzmete onoga novoga svoga, stavite ga nazad. Uzmete ovu teflonsku traku. I malo namotate okolo 7-8 puta oko navoja. I vratite nazad. I to je cijela mudrolija. Stavite ovako na početak navoja. I lagano vrtite. Ako raširite skroz. I okrenite oko navoja 6-7 puta da se osjeti onako malo ispod prstiju, da ima 1-2 mm mesa. I jednostavno zavidati nazad. Ako je previše, ako ne ide na navoj, onda malo skinuti. Ako je malo, ako bude curila voda, ako je malo, onda opet zamotate 2-3 puta oko toga i nema straje. Ali ovo je jako tanko, tako da vas ne bi privarilo, može se ovo dosta namotiti. Ako ide lagano, ako se lagano zavidaje na ovo, znači da vam treba još malo, nek ide malo tvrđe, onako pod rukom mora biti. I sad se vrati nazad. Ide malo onako, nije lagano. Mora biti malo tvrdo. I sad tegnite ovako rukom koliko možete. I kad više ne možete rukom, lagano okrenuti bar još 2 puta oko svoje osi ovako, tako da ne bi curila voda. Još imamo jedan put. Samo pažljivo imate vremena. Pa polako. Ja mislim da je to dobro. Idemo reći da imate ovu novu da ste kupili. Jednostavno je staviti na ovo. Rukom dotegnuti koliko možete. I isto tako i drugu stranu. I još jedan put okrenuti malo klistima i gotovo. Malo samo ovako, ništa previše da ne bi plastike ove popucale. Evo dok ne osjetite da je tvrdo, da je dovoljno. Čeka smijeti ovaj papir. Evo, sad ćemo pustiti vodu i vidjet ćemo što smo napravili. Odvrnit ćemo ventil. Ovamo se nešto čuje, znači da je voda stigla. Da vidimo tu. Evo, voda je otvorena, nigdje ne curi. Provjerite li sve u redu, jer ovo zna otići, ovo žnje kvaliteta, vidiš. To je žnje kvaliteta plastika, ne je to ništa, ali ja poslužit će par godina. Sasvim dovoljno. Pustit ćemo vodu. Voda nigdje ne curi, što je najbitnije od svega. Da smo mi napravili dobar posao. I od toga, gospođa Anita, nadam se da vam je video pomoga, a i ovima ostalima što treba tako nešto. Ajde, stojite mi dobro, malo lajkić, malo preplata, pa se opet vidimo. Živjeli, bye bye, ajde. I pusam svima da ne zaboravim.